inkosi yakithi izizoya dlodlo sithi sibeke insabule emadolweni. Inkosi yakithi uNtuthane igubhuka ngomlenze abanye beyikhomba okhalweni kanti seyisithele enkabeni. Inkosi yakithi kabhekizitha. Inkosi yakithi abanye bathe ibekwa bathi lenkosi hayi ngeke isibuse thina ngoba bebona incane ngomzimba. Inkosi yakithi esithandayo siyayikhulekela namanje sithi mnguni. Namhlanje ngizothi kunina siyisizwe sabangoni. Lolu suku olungaka ebesulu zama ukuthi lube impumelelo kodwa ngani nenkosi yethu luphumelele. Siyasho sithi mnguni. Siyanemukela ke bangoni usuku namhlanje sijabulile ukuthi masuhlaba sulawula sithi asize sizobungaza kanye nathi lolu suku oluhlela kangaka laphuma ngobuningi benu. Siyakubonga lokho, siyanemukela ukuthi nibe khona niyisizwe sabangoni. Iloko engithanda ukudlulisa. Cha bangoni engingakusho inhloso enkulu futhi yalomcimbi ukuthi inkosi kunabaningi abanye benu abangayazi. Ngicabanga ukuthi namhlanje bayibonile phambi kwabo igiya. Iyona inkosi yethu ke leyo, uyathanda awuthandi. Inkosi yethu mnguni leyo esimakhaya. Iloko nje ngithanda ukuthula kunina. Sikwazi kahle usuku namhlanje nobengazi ngoba inhloso enkulu ukuthi isizwe sihlangane sibumbane sibe into eyodwa isizwe sabangoni. Nengane zethu ezikhulayo zithi mayikhomba zingathi obaba lento esizwa ngendaba siyibona kuma TV asiyazi thina. Sizama la ukuthi isizwe sethu sibumbane nabasakhulayo baqoqane babuke lawo mama bayitshela ingane ukuthi cha sondelani kobhuti benu sondelani kobaba benu nazi ukuthi manibona induna iyakhulekelwa. Manibona inkosi ukhumbula isigqoko ungakafiki ngisho eduze kwayo. Ukhumbula isigqoko ukhuleke noma ngabe ungena enkantolo yenkosi usikhiphe isigqoko nitshela ingane zethu kuyakhuleka enkosini. Angizeki kibanomzane mabeze nxulumeni lenkosi ukhuleka ungakangeni ngisho esangweni umemeze kakhulu uthi bayede dabezitha busungena ngaphakathi ke inkosi noma abangaphathi kwekhaya kwenxulumano lenkosi beyokudirector ukuthi ungena kuyiphi. Iloko lanokuthi phela inkosi ngabantu njengoba ibusa inkosi ngomthetho odliwa isizwe. Omama bathi mabehamba kube nethuba lokuthi siyawuvakashela inqulwa lenkosi kukhona uNdlunkulu bathwale phela ngoba kuye ukuthi inkosi mayihleli bafika abantu bazokhala bathi silambile. Inkosi izonikani ngaze nithi maniluma amadumbe nobhatata nithwale lize enkosini. Ilapho nje iloko bafowethu ngoba inhloso enkulu enye njengoba la ekhaya inkosi nomkhandlo wayo wezinduna iphinde ibe netrust yesizwe ekusitalo wayo uMakhanya unobhala wayo uyena lo mlaphambi kwenu. Inkosi ke izinto eziningi ezenzayo kufanele nizazi nizibone nibe seduzane komkhandlo nibe seduzane kwenkosi ukuze nibambisane nayo. Iyona nhloso le ukuthi siqoqe thina sigijime sihlanganise izinto ukuze nazi ukuthi esizweni kwenzakalayo. Yiloko nje bangoni okuthiwa angikudlulisela ngime phambi kwenu nginitshele ukuthi cha okwenzekalayo sifisa ukubambisana kakhulu nani nesizwe nenkosi nezinduna. Ongazi ngokuthi induna yini ngoba phela sesinabantu abaningi abafikayo la abaphuma endaweni ezihlukene abanye baqala baphuma elokushini baphuma endaweni zesilungu. Kubalekile ukuthi mawufuna ukwazi ukuthi inqubo nje yendawo ihamba kanjani buza esipondini usuke esipondini endunini
usuke enduneni bayidlulisele enkosini noma emkhandlwini wenza lokho awuphikisani nenqubo esiyenzayo ngoba kusho ukuthela uzile ukuzohlala kahle nathi yiloko nje ngithi bangoni asikudlulise sinemukele anginganti ke ngamazwi ngoba isikhathi sesihambile kuningi bengizokushare nani okwenzeka esizweni okwenzeka emkhandlweni kuningi kakhulu kodwa ngoba nimisela ukuba khona makukhona ongakwazi sondela sizokusiza angibonge mphathi sitalo sibonga kakhulu baba uNzama ongunobhala wakwasobona khona okuyinkantolo yesizwe sakaMakhanya ngokufinqa kwesikhathi ngizocela kanje kubahlonishwa bami abahleli ngaphambili engizombiza uyasuka umphakamisa isandla athi inkosi ngisize ngiyadlala kepha engizombiza uzophakamisa isandla engambizanga uzohlala phansi uzophinda futhi aphakanyiswe ngesikhathi azophakanyiswa ngaso ngicela nje ngokuqala ngokuphakamisa induna uMakhanya ekhona phambi kwethu sawubona nduna siyakubingelela induna ayiphakamise ibona shisumbili siyabona ngiphinde futhi ngokuhlonipha ngicela ukuphinda ngiphakamise ngoba ngiliphethe uhlelo nawe mawuphethe inkonzo ukukhuluma noma yini siyenze umfundisi wami uzozwa mina ke namhlanje sicela ukuphakamisa ubaba yebo induna uMakhanya yasesimahleni yaxolisa bese ngikhohliwe ukuthi abanguni baningi ngiyaxolisa ngiphinde ngicele wayithela ngiphakamise esahlala phansi nje ngiphakamise ukhansela uLihle wakaMakhanya ukhansela wa Ward 96 sawona khansela sakubingelela ngiphakamise ubaba uKumede okade esivulela ngomkhuleko ubaba umfundisi baba uLinda Kumede sawubona umfundisi ngiphakamise umdidiyeli wesizwe ubaba uGobuzizwe wakaMakhanya ngiphakamise undunankulu wesizwe ubaba uMbongeni wakaMakhanya unduna ephethe noma ehola noma egadela inkosi endaweni yase-Adams namaphethelo ngiphakamise umfowethu uLusa oyindodana yenkosi yesizwe baba Dumakude sondela Mbongi yinkosi yesizwe baba uDumakude ukuze kube njalo wakashaya Bayete siyakhuleka wena weqhawe itholele kaMazimu elitshele egcula imbumbulu yonke bonke bajabulela besho ngasilinge bethi miyeleni wabhekisitha akalibuse sesozwa ngawe ukuthi siyaphi umgwaqo bongobheke wanongoma ngisho noBhejane ephuma esiqiwini ewela amathongo wayivuma indaba yesizwe sakaMakhanya inkosi lenenhle evulwe emhlabeni yavulwa nasezulwini ziyovula incwadi zoyikhuluma izindaba indaba lenhle ekhulunywe yizo zonke izizwe nabasembo bayivumile nabakathwana bayivumile nabakamaphumulo bayivumile uzulela dumakapi ngoba lidume emva kwesikhathi eside ihlome waze wathiwa lisekho selidlulile kanti liseza liza liyanyelela lisha umbani na ubhekisa kuyibamba wasithatha isitshelo senkosi endabeni enkulu yakhulunywa induna uStefe wakaMakhanya yakhulunywa induna uGobuzizwe wakaMakhanya bathi sikole indaba ezitha sesozwa ngawo ukuthi siyaphi inkosi lenenhle
ehlala esihlalweni isizwe sasembumbulu saphezulu kwaNongoma kwathiwa imbumbulu yonke kanti nguwe Ndabezitha uyayigeza nje insizwa uzise kaNongoma inkosi lenenhle evuselela ubuhlobo phakathi kwesizwe samaNguni kanye nesizwe sakaSembo kwaphela unyaka wahamba waya kaNongoma kwaphela unyaka waya kaNongoma eyovuselela ubuhlobo phakathi kwesizwe samaNguni nesamaZulu indaba lenhle evunywe yibo bonke abantu ngisho nabezepolitiki bayivumile ivunywe ubaba uDokotela uSibongiseni Dlomo wathi sihole wena ngaBhekzitha sesozwa ngawo ukuthi siyaphi indaba lenhle umshumayeli wevangeli elihle ngobushumayeli ivangeli lokuthula endaweni yasembumbulu indaba lenhle isithatha kancane somthambo isithatha kancane somakhutha isithatha kancane soduze kamnengwa indaba sayizwa ngogobusizwe kwaMakakhanya wathi Ndabezitha ikhuze lento yakangqinya nakho sekuzoze kuphela abantu wayikhuza wena Bhekzitha wayikhuza waze wakhala induna ugobusizwe kwaMakakhanya wakhala umphathi station wasembumbulu wathi siyabonga wena weqhawe bengeke kusenzeka lutho uma sekukhulume wena umlomo ongathethi imanga inkosi lenenhle umhlangano abawuhlanganisele enkantolo yakasibona khona zaphuma izithelo ezinhle indaba ikhulunywe yizo zonke izizwe ukuthi abakaMakhanya sebengangena esibayeni saSembo abaSembo sebengangena esibayeni samaKhanya indaba lenhle evunywe induna uSiphundu wabakanjongo yavunywa induna uSiqube wabakamkhize wathi sihole wena weqhawe sihole wena weqhawe ngisho nenduna uStefe iwe lamathongo evuma indaba yethola likaBhekzizwe indaba lenhle ekhulunywe kuzo zonke izizwe yibinda bayede